Da said Badwam TV, Badwam so yadani teku tegwase, nini kranshan sama bribiano odi kind of braye, asana yadekasi naba. Nan samno niyoto jo umubini, kanima penny John Dramani Mahama, se nanado ne ura Dr. Mahmoud, baumia won shasye na wamuhandi note no one more enye, kiana Kenya medomia 2024 die. Omo entina benwanu so biem yede mu nsam no so ebebramo yebebo ryan sam foforo mu ne akohwe electricity company of Ghana ne won say womo ete biaye sonko a se cashless system na won mo eba beye no obia ohaw bia bekomu no one sa for enkrofo no ebedi enkomo eno ne nsem bi ena no pay mede bro sa Adom TV Badwam kase Facebook/Adom TV kase no wo Go TV channel 119 DSTV channel no 280 midin ediafia amankwa tamaklo afia ni diemo tie seden samni chiremu ankasa etie Frankatuni dema NDC amanyuko ra John Dramani Mahama edeto ekufuado ne baumia bino enim sesa bredie omunso anu omunya ahoboye ensesa niema mu ofise sede etie bia no 2024 de abato ono wo mbefira benwane so na NDC atena so oni Adom kase atwaso. Ghana is not for a few people alone. Ghana is for all of us and generations yet unborn. As I said, we must rise like the phoenix, rising from the ashes, renew, reform, and liberate ourselves from this misrule on December 7th, 2024. And this is why I'm running for president in 2024. Oye no kire se braso so ka manyuko ni nyina abom to bibiara abato yanko yi amano no mfa no homedon amanyuko no se de be ya obeye den wabra wowura afempimi ni adwene na abato mu ta kire mu se mrahye bedwafo a wo mu ekwa abato so no odi ntwani nyina no obeto nsa frɛ won no wahia se de be ya won so onim de nu nsu ehunu owo no ode ba be ka ho no abo ma ndc amanyuko na ni so ade hunu so obegi tumi wa afempimi ni adwene na abato mu no ebetumi awie pay. We need cooperation to build a better Ghana and a better NDC. I'm therefore calling for cooperation among all elected parliamentary candidates and your aspirants and supporters. Incumbent members of parliament who lost their primaries must also keep their heads up. You remain heroes for the good job you have done and continue to do. Company of Ghana ye ECG mpanifo say womo ate ye ekuo kakra wo mensini atena ya hudo mu bia se be ye nei abefo kwanso a ye faso de atua ye nyinima hoden no obi a wo ha wo ho bia no kɔ ho no mu a sa nipakuo no abo sesen wo ho na wo won madi nkomo Adom kase etwaso. The advice to your customers or more about say it's better you download the app. Open say only edin kita ho na wo phone mpo into me and you see app na your *226#. We'll call her first whatever message you get now. Obit me assign about *226# nibium. We'll be your drop down of all the options now. Nya inkita hu dia person ye no. Wait to me any AD. App ni dey here post by your hands while downloading. So go Play Store and call Apple Store. Your friend ECG Power app. Adom News in Central for Amane and Siwa. Etisi Chrome any oman for etwetwe nkomo edifa abefo kwan ene bank kwan a ECG dia baso oman for emfantua wo musika emfama omo no sei no oman for ekire omadwene fa ho jene dia say yebetua ne bank anase yebetua ne momo ye funds na eye because obi o ana na adwuma sem ntino onya kwan enkonkotua o electricity mo bet say yetua ne momo anase bank ya ene otua ene ye wo baabi a wo bia utimutua jese sikado mfa eni pansem bibia kwa digital enti me nko amadwen kyerɛ de ta meka sɛ ye enti so mba bibia kama ne sɛ baabi enam ye betimi atɔ bidia ye gitum sɛ ye Adrobafo bi ya wo mo fa industrial area di kopie mu Nkrumah circle ne aveno kwantempon no so no wo de to National Road Safety Authority mpanifo na nim so won fi watena ye ho na wo mra bonten wo mo mehwe hawa wo fa mu e wo ya kwantempon ahodo no eso na nra nsu eto ya be do hwinsia no eso ani enso ka kire nti no wo mo sre e kwan na wo ho no de nyame anim ni nkoyi aban ye wo so obeye edema wo ti se ufiti se mekom anase ufri industry na obesia ko circle he ya na o se wofa
apart from baby no between my and I say ko new plan stations or be no between my here no so offer for more etimi call engine mu e bon so abetima say rag or shaft say rubber no what kakra betuma say no enti etimi dey bebre ba ana wo car no kra say leakage wa say betuma ba inside my car mu afọ my car mu abon na me how ba ko ni say there be a national road safety for me to office no ma she coat ro ma botai ana mo pass comment say as if say Ghana drivers nkwan dey yenye drivers ye na cause accident but also mo hu say we road saying etumi the accident ba fancy you say nso ta na jo bi on fa ha da na o fa ha e de na besi nya accident obi nya nto mo ngro coat ni ngu ho no mo nse helmet no okinje no mo si kwan so na kwan ba bi access no mo nya ni nyina opa ne mo fa kan shi first light fa da akoma junction na mo re road ni na tutu ni na tumi the accident but oh yan kan kra nyame sen kan kra kwan enye pra because nso no kra we kra the toy impo no na se ka to kakra mpo a ekwan hantimi yiri cars nko car timi mba enti yesra ban so hwe na omra me ye kwan ma ne ye blewa avino road ni so na kwan enye yesra mo mbehwe ma ye you have an assemblyman here MP here but who knows they don't care ekwan de enye kra since to say dia enye easy because moto we nyo obi a timi de moto fan so we same what I say wan yo kra na so no kra bitima say yira fa ti yesre mpanifo so bitima hwe bibi aya fa won ekwan ne sha say yesi na di mfie say me ba je be 4 years ni e den si no to e ha sa utwam kwa utimi twam ti yesa ma se no ma ekwan ne mayen hwe me ba se me na nyina gigenso wa hwe de se de ha na ye no a na omo so eton mponkyene ne nwan so so kan obi se ama ha ne tantan uduru ho kwa utimi nya bi mfa kampo ye twen o e di machine atwe still ya kan sa nya ade a obi bapo na obetu ana nti ama ya ye ton ade wa ane nyina po na obi anu ho a ode ne car be fa ade we mu no aba beto ade endru seconds bo se GR ni eyo mu de papers bre si entu eska etu eska de bia if you make no kasa camp no paper da me shop e wo se min konko tu eska na so bia meto ade me de tu tax na ye bisa say Railway Development Authority any asya e sha akwan any akwantempo won sam so e hwan ya sede hanom aye wo ba na obesiesie sabre ya ya ba besi nsutobre mu yi hanom ba be yeseyi a ekosi se sutobre no ebetwam ya chan ama kwanhia kese bi asi e wo bronu yi so ansa na mpanyinfo akeka wo ho aba be yi kwan na na meden di abna abrafi agiman abusua pani ya wono eda kwame enum abusua no ewo botian no eye papo alote enenei enipa bonfo bia boni tuo ewo botian no ga south mensinimo ewo nkramantam yemu Adom TV etwoso ingelefe nyi dika o mo to beni insista cho de yile nya ale ni neji ingelefe gbele manke mi wo fo we palise wo do mo palise no na ka obi ye ambajatu na maja krantika ni bi wole ni nam ka afi chika wole na kan ko ba pete chi wole no ko tumo na kan shi inte e ko mi jeje mi ba no bla na ga ma ko e wo fa abamole naturality lele ni ba anwo lele ni ba kan shi wura ya wa hwere ne nkwa no eba na wode ato bambo adwumayefo nyina anim se wonya asemi mu hwehwemu ensiase sebe ya se nipa bonifo ebetimi atwe wonom ase ama mmra eni wonom adi enti sesi a nkofo mu ya ade mi pese police fo no nchi omu na mpese omu na ye nchi omu na because omu adwane omu hu se ye omu no omu adwane ena omu ya ade no so mi wo fa no ehu omu ena we ohu omu na ya bo omu din because mi ba enso mi sumi tu ba ko no okasa Clemens Aboanu eye jase che ewo botia no ode nsem bi eto yamani boni anim. Really when we came it has been murdered. The same people who came to my house, I was in the window whispering and I saw everyone. So the same people came and murdered him. The way I saw them, I off all my light and they were knocking the door, but they realized that there was nobody in the room. So some of them were telling them they should leave. TV Badwam kasia no so na yen konsem foforo mu amane bo ye anu abeka yensa kyeremu a enipa bi esusuo se womo etu famagudie no ebie bedo no ensia de wono akoto asase tokuro a no wo koletai eye takoso site ho ewo Brem North mensinemu wo poye mantemu na ne
yamano bofo bo epuni ho no wom se ochira nipa benso de na se de wom da ho no kyese wom afrimu a ne sa wom yes wom bo awura ho hunsem bebre ma me kwa homa no so enua be ma akwasi dwamna ewa homa no so ye ne nkasa akwasi anopa ye mo ache dase me Josephia ma ye hunu nokra se nipa duonu enkunu bi akoto akasa asitokro mu afia ye no kra sa de udi kan ye no sa be de okopie mu wo college a make say de nipa a nya na ntie so mo aka amenemu no no mo ye makomako aduonu nsia sa na nya na ntie na make say de nra be se nonum ene fa no na aboafo timi aboa ma make say nipa makomako dumienu enna omayiwom na dumienu no makomako enum de nyankopon ya dom a omote ase na enso no de na chese stabi omo ahwere wo mo nkwansa de na me ye ka no enti emra adom eye kase ye pepepe ene ma aposifo a won kokko na ye de yenim se ben brim north wo brim north enti yenim se nka ye brim potem na nka se aposifo ba na enso mo